Hai, lo ngurunya aku nak pegah apa? Hokah polisi yang dah di Banda Aceh? Akan kawakah kurung dah aja ke adrok anak lo? Anu lo halah salah kok lekah hei kedai bak poreh le yang kadrok anak lo. Kipan dak awak kah le? Anu kameng anu lu mo ipajoh pade di belang ah. I drop le urang imida si tupo kameng tupo di mo. Tupo nak kameng yo tupo di mo. Imida po. Awak kah kadrop anu long hana kadi pengetahuan lo. Kadrop anu long si dia tengah raya put kasak lam sel dok ngah. Ayu tun tijuk 6 ro 6 malam kalang lo. Anu long yang agam kasak lam sel kaju. Soyu yang bawa kah? Tidak belum hamka ke kena tu. Long urusin baru apa di bawah kantor kujak kat ki. Kujak apa poreh, kujak apa polsek, kujak apa polsek, kujak apa poreh. Kipan kamar hukum awak kah? Kedam ilanya buat ku hino lam nanggar wajahnya no. Sesama aja kak ilanya. Kedar ke pegat, bukan ni anak manusia, bukan le. Anak lawan manusia yang kerok kan binatang. Anak binatang mantang pihak minta boy, itu po kami yang dia pade. Anak long anak kahoi long, anak kepegah bak long. Kahoi bak poreh anak long kabeh kadrok mandu-mandu. Sedangkan yang tersangka, sedangkan yang pohon long mubok-bok darah, sedangkan yang keroyok anak long jingau jilikak-likak di luar. Anak si Zulkifli-nya, si Lia-nya, si Lizan-nya, si Husna-nya. Kipan ke pegat hukum awak kali?